uzivumele ngokwakhe uDlora phumaphi igwebu ukuthi wayedinga imali wagcina-ke sekhava umyeni wakhe uSipho Shadrack Dimba wamfaka-ke kuma-insurance awu-5 uthi-ke yodwa yawo noma-ke izokhokha noma-ke yayithi izokhokha u-530,000 wamarandi uthi-ke wayelokhu eyibheka ukuthi-ke ayikavuthwa yini nangempela kuthiwa yakavuthwa-ke wabeseyethola abafana bambulala-ke ngo-20,000 amarandi wabese gwetshwa-ke udili kajele. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalo daba ey'nkundleni zokuxhumana babeka-ke imibono yabo ehlukahlukene mayelana nalokhu okwenziwa-ke ilo wesifazane ozivumele yena-ke enkantolo ukuthi-ke ngempela wathenga abantu babulala-ke lo wesilisa ovela la kulesi sithombe. Mina ngifisa ukuthi ngizwe wakho umbono ukuthi ucabanga nange uMini Dlamini uthi-ke uyibulalise noma-ke uyibulalise nje ngempela ingane yomfazi ngenxa yemali kodwa-ke wangena ngothando emshadweni. Shwele Nkosi yami ngey'ngane zami Jehova, kusho-ke omunye-ke wesifazane. Sihlangane lapha kwi-comment section.